V galeriji Posavskega muzeja Brežice so odprli gostujočo razstavo ameriške fotografinje Leke Singh z naslovom Ženske nosijo svet. Njeno delo pripoveduje zgodbe o izkušnjah, ki si jih delijo ljudje po vsem svetu in jih zaznamujeta revščina ter opustošenje. Z razstavo se želi avtorica pokloniti ženskam, ki milijone kilometrov prenašajo milijone kilogramov in zato nikoli ne prejmejo priznanja. What we really wanted to showcase were women who do traditional things, carry water to the home, provide for the family, gather firewood, and they do these type of things every single day. They're normally not acknowledged, and so Leke Singh, the photographer, wanted to really show the strength, show the beauty of these women. Fotografije so nastale v zadnjih 25 letih. Gre za ta pogled, kaj vse po svetu, predvsem v Afriki, v Indiji, pa tudi v Združenih državah Amerike prenašajo oziroma nosijo. Od recimo teh tradicionalnih zadev, ki jih poznamo tudi pri nas, naprimer vode, je tukaj tudi veliko fotografij povezanih z nošenjem recimo druge hrane ali pa raznih pridelkov. Poleg tradicionalnih opravil je avtorica predstavila tudi sodoben pogled na ženske. Tekmovanj žensk v dvigovanju uteži, naprimer, zelo zanimivo. Potem seveda tudi sodobno samurajko, ki pač nekako se uveljavlja tudi v teh borilnih veščinah. In pa seveda tudi neke vrste primarno funkcijo ženske pri nošenju, bi lahko rekli, to je pa ženska, ki je noseča, ki bo mati, ki nosi recimo prihodnost tudi v svojem telesu. Po besedah umetniške producentke razstave je avtorici uspelo, da se številni obiskovalci poistovetijo z ženskami na fotografijah. We were in Croatia and a woman came up to us and told us her personal story about how she had to provide for the family and do work in the farm and that she's still continuing to do that to this day. And they also, she said she had never seen beautiful women from Africa, so that was something that was really different and unique that she had seen. Ob otvoritvi gostujoče razstave so zabeležili prav poseben obisk. Obiskala jih je namreč prava princesa slovenskih korenin. Gre za prijateljstvo med umetnico in med, bi lahko rekli, našo rojakinjo iz Venezuele, ki je poročena z princem Grčije in Danske. Razstava bo na ogled do 19. februarja.